Aktivnosti neformalne grupe Grafiti 036 poznate su nam još od prošle godine kada je realizovana slična akcija. I ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta grupa Grafiti 036 realizuje sličan projekat. Nastavljamo tu tradiciju, neko prošle godine je bilo platno, ove godine zid i evo kao što možete vidjeti naporno radimo. Odakle su sve danas došli crtači grafita i koliko ih učestvuje u realizaciji ove akcije? Danas ovdje na zidu imamo 8 crtača. 4 su iz Beograda, 1 je iz Vranja i 3 iz Raške. Na koji način ste došli do lokacije i do same površine na kojoj ćete raditi grafite, s obzirom da znamo da mora sve da bude na legalan način, je li tako? Pa dugo smo razmišljali koju površinu da iskoristimo i ova nam se učinila baš dobrim za to. Malo je bilo naporno dok to sve izravnavamo, sredimo, okrećimo, ali uspjeli smo u tome. Pitali smo, to jest klub OFK Bane Raška, oni su nam odobrili, to nisu pravili nikakav problem i sve je bilo okej. Samo pisanje projekta i realizacija tog istog projekta, koliko je to teško, naporno, na koji način ste došli do sredstava? Nije bilo lako, ali uspjeli smo. Slični projekti realizuju se ovih dana širom Raškog okruga. Jel možemo da saznamo nešto više o tome? Šta je zapravo cilj ovih projekata? Ja sam pomenuo da sve aktivnosti finansira Ministarstvo omladine i sporta, ali koji je to program u pitanju i šta je cilj? U pitanju je konkurs pod nazivom Mladi su zakon i već sam rekao da cilj njihov je u stvari da pokrenu mlade, da u svom gradu naprave nešto drugačije, da nešto promene.